Tipra Motha je memorandum submit khaima jaga Greater Tripura Land kunu ward krei. Wag le 50 generation bo wag nangnai borok le 50 jana borong nangnai amting nang nungya ama hai kai buini brain bai tongnai da wak su buma khang hai dok biang ne kasi ko uri khungsa ja wak ke phek chehara tuiti nga omsak bai se sung kha dunuk jagai o 6 mas drop bai se sung nasingi mania অথচ जों 35 বছর সিপিএম মটেন কা তাইবো টাইম নানা টংখো মানে তাইবো জরা না টং ল্যান্ড রাইটস নো তুই जोंनि बागै हिंगा पार्मानेंट सल्युशन हंगा जों माना सिंनाय दामबाय बिरानि जानाय जादे जों माना सिंनाय आ सिनि ब्रियानि नो लैंड राइट्स सिनि ब्रियानि नो पॉलिटिकल राइट्स ने ताखक ताइबो खक्सं पॉलिटिकल हापारो बेलाय सिचुएशन तामो तिप्रामो थाबाय बीजेपी अलायंस जों या गलो कसां टंखा आबनो कारि बाहायनो थांनाय एडवोकेट हरिदन देबरमा वाइट नि सेंट्रल नि जीएस जेम देबरमानि साकाव यासि सुरुन साका नरक नि जे प्रपोजल नरक नि मेमोरेंडम तमुनो गेरेटा त्रिपुरा लैंड फुनुगै मांखांका आं प्राइस रनाय 20000 अमाहिरो कक बाहायनो कासै टंखा तामनिका ओ कसार जरावो जे कक आसाय टंमनि कक आसाय टंमनि हिंगाय तिप्रामो थाबाय बीजेपी अलायंस जोंमनि हालो खालायमनि तैब्रक नि पोत्री पट 125 अमेंडमेंट गोबांमा एग्रीमेंट तिप्रासा एकॉर्ड रक आबो बियां थांफैखा सिरिं दं टंखा अमाहाय गोबांमा ककलामो बिरोधी पार्टी हेकाबा यासि सुरमने अमाहाय नुकजाखा हंगा फायदे सोंथिनि कक सालायनाय पोत्री पटनो कक सुक्रुबिन सालायनाय तामनि हिंगा ब्रकनि जे मेमोरेंडम ओ ग्रेटर त्रिपुरा लैंड तिदो टं 20000 रां रेनाय आं प्राइस नि जे कक सुमुं रकनो तिनि आनि बसकांगो फाय सकवायजक जेम देबरमा वाइटीएफ नि जनरल सेक्रेटारि आबनो कारबाहायनो टीआईएसएफ नि इंचार्ज बारजा मानजक स्टेट नि सारनो लामसोगो लाइव लाइक हामबाय सिनि जरानि न्यूज चैनल रकनो नरक कवर खायै उराम सिनि बर रक जे मकल खापुं जागै तंमानि एबा सिनामु सुंजाकमा रकनो सिनि बिसिंथि नरक कानेक्ट फायमानि बागै द पुइला बेराबनो साग्रासि जे एडवोकेट खरकसे एडवोकेट खाजाक निनि साकाउनो जेम देबरमा नो प्राइस रनाय 20000 तुंनो नरकनि मेमोरेंडम ग्रेटर त्रिपुरा लैंड तंखांका अमायके जे बकसिल सामाने नंबो मायके नो actually just tini morning no one of my YTF ni the warriors rock ana phone khaika ang actually agor tolawa kisa kaisa samung ni bagi Phai tongfuru borok saka je sir nageri advocate je takhu kokra borong ganang horidon deborma nini sakao sai tongo जे तिप्रा मथा जे मेमोरेंडम सबमिट खाइमा जागा ग्रेटर ट्रिपुरा लैंड कुनु वार्ड क्रै आर तंगै तंखांकाय ब ऑफेन चैलेंज खै जतनि बसकां साका जे 20000 रां रनाय आं तिनि ताखु ककरा हरिदन देबरमानो अबनो सानानि मुसुंगो ब जे media no reference ri saga tini kok Tripura no just 2 days back kok Tripura rok ana kaisa audio telephonic interview nahaka anaharma jaga bok khnawi bana saka ang bono request khaine musungo bo repeat khaitaisa khnana ningtu a repeat khaimani pore ang tang botaisa bono sanai Tipra eba tripartite je agreement engkha abo 2nd March 2024 I repeat 2nd March 2024 ongo tamono tui engkha aro land rights political rights economic developments a jaga history no tui engkha a jaga culture no tui engkha a jaga language no tui engkha a agreement ombo sijak tongo je within time bound manner ro kaisa joint working group sonamjak nai working committee a joint working group o tinta stakeholders ni no representative tongnai for example Tipra motha kaisa stakeholders second government of India the government of Tripura Tipra motha ni stakeholders ni bisingo khorok ni sini members tongo abo hongkai his highness sini maharaja sini bubagra Pradit Kishore Manikya second no sini tongo sar bikerangkhol Tipra motha ni je president Zepru fast talk ungo I repeat bobono khananang tu Zepru fast talk ungo Tipra agreement ni bagai eke misra by Delhi wo 20 September 2024 20 September 2024 Zepru fast talk ungo a fast talk thru sini torop theke sing memorandum submit khayo land rights political rights aborokno tui a memorandum submit khaimani thik point number 12 12 number point hongkangkai article 2 and 3 te article 244 any bagai sengaro clear babe sanai tolawang signature rajak sini maharaja tai sini sar bikerang hol
nin samung ka article point 12 don sakamo point number 12 sin memorandum 12 ni thik memorandum ni aro article 2 3 ni simi ule khaija yes enka horizon sar ni mote enka aro grata tripalen kri e ang obonoone ko ko samo na ang sanan musungma khai bo khoroksa lawyer advocate bo saimanani dorkar article 2 and 3 mane tamo for example tabuk sinoro kamon chomni tong agor tolawo नों खामखानो त्रिपुरानि केपिटेल कामन चमनि तंगनि साना नाङेब्लेना आगरतलाव कामन चमनि तंगखैन साइमनाबो त्रिपुरानि केपिटेल न sei tudur no article 2 and 3 mane no bo saimanan dorkar abo hongka kaisa statehood sanani eba separate state ni kokno no sajak tong separate state ni bumung abo ungi mano modiland abo ungi mano yugiland abo ungi mano tipraland abo ungi mano greater tipraland je kono bumung nang fardi but article 2 and 3 it refers that statehood no tino sai tongo ako kang bono article 2 3 abono greater tripraland pan pari mangkha ba modiland pan pari mangkha yes pano horizon sar pan pari mangkha bumung ba tamo ba bumung anything pari mangkha arono greater tripraland sijaya nugma ba greater tripraland memorandum mo kri oh my god e abo haike wansu kata o article 2 3 no ka care khaliata care khaliata ga nin wansu mangka bo khoroksa ukil lawyer si hingka bo abono sina nangmani haimanani dorkar bo tai abono tui tai sangje kok samano bo sawo abono repeat khaitaise khana kangai clear ngai इनका नरक ने त्रिपुरा मठानि बखागो जे एडवोकेट हरिदन अमाहायके जे मेमोरेंडम रगो गेरात त्रिपुरान करेने जे पब्लिक रगनो कक प्रचार खायतंमनि बा निनि बुमुं रग खुरै 20000 ओरैनाय नि सायतंमनि निनि बखाक्तै कोनो नङाबो चैलेंजिंग फासिं थानाय दा बा बनो तामो कक कसानमो सुं बा ताम सानमो सुं आं सिनि ताखुगो क्राते बरम गोनां सिनि हरिदन देवर मानो रेस्पेक्टफुली अबनो सानाय मुसुङो 20000 YTF नि जनरल सेक्रेटरी जेम्स देवर मानो रना नांया बरंस दफानि बागै सोंताव जे मुभमेन्ट खलाय दङ जराव सिनाव तो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी या दफानि बागै थैबै सनामजा कलमतिबे सनामजा काइसे पॉलिटिकल पार्टी ओ पॉलिटिकल पार्टीओ जतनो निजिनि अक बुक साखाय फाटिसा सानानि आरांनो खिबिलाये जों मुभमेन्ट पार्टिसिपेट खायो अन्तत 20000 आं हाय जेम्स देवर मानो रिया करे ब उ जे चबा खायनाय सिनि गरै बरक रकनो ब तुइ नंद्र फानो थु हायसि आको गां बनो सानन मुसुङो तारन सिमि एका सरताय कायसा थांनाय किसा सालसगाङाव त्रिपुरा स्टेट नि कायसा अपोजिशन लीडर सर जितेन्द्र चौधुरी यां जम्पुइ फासिंदे बियांजन कायसा अकंना थांफ्रो नरक नि जे 125 अमेंडमेंट बिल फनंखा बा तिप्रासा एकॉर्ड फनंखा एग्रीमेंट पंखा गोबां पतिरपद जे नरक नि गवर्नमेंट इंडिया नि थानि मानथाय नि तंमानि बा बीजेपी थांबाय खालाय जे साइनि रिजाक तंमारक अब्र किसा स्राबसाव केबा साव 6 मास नि बिसिङ रनाय लेरि तंखाता एंका आबन बागैनो एलओपी जे जितेन्द्र चौधुरी अकंनो साखा बीजेपी जेमन त्रिपुरा मठाबो सेम कंडीशन माने ब्र तै काइसेनि आ हायसि कनै कनै बाजे अ दुनियाव ब्र हाय माने पृथ्वीयाव दुनियाव ब्र हाय माने बाजी करै पार्टी आमाहाय एकटा कक बाटार माने ताम सानामसुं नाइदि आं सिनि बरं गोनां हायनो हाय लीडर अफ अपोजिशन जे स्टेट एसेम्बली नि सिनि बरं गोनां सर जितेन्द्र चौधुरी न अबनो सानानि मुसुङो नाइदि बस हावो जे त्रिपुरा एग्रीमेंट जे एंगमानि आबो टोटली ताताल फाजिल ताय आबो हायनो बरक रगनो लेरि तनि मासि नि साव तिनि आं नरकनि जरानि न्यूज चैनल नि बिसिंतै बनो प्लीज काय आं सानानि मुसुङो बरक तामो दाबिखा हामजागो लैंड राइट्स न मुसुङ जागो political rights no borok musung jago economic development ni bagi borok musung jago culture no musung jago history no musung jago economic development no musung jago language ni bagi musung jago kintu borok tamosa aje sign khaimani abo ler witono tatal ni ang borok to sanani musung obono je tripartite agreement kha Tripura thang khai dabi sannai एग्रीमेंट साइन रेखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नि तरफ थेके गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा थेके ताई सिनि मथानि होइते लेरि तंखांका आबो टोटली साबनि दुस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नि नों जुदि न सिनि ओ दाबिनो हामजाग भंकाय नों बरंस आबो हाइकक सायाकारै त्रिपुरा मथाबै फाइ सेंट्रल गवर्नमेंट नो चाब्रदि फाइदि साहस दं जुदि आसंनो साहस आसंनो हामजागो दाबि हिंकांकाय पार्टी नो या करे दफानि बागै जुदि फाइनेन हिंका नों सोंबाय फायै गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नो प्रेसार फाइदि ताङै लेरि तं क्वेश्चन बरंनो सोंना नांगौ सोंनो या सोंखा सानायसि
and sung oler mani bagino tini jaga uram kotor andolon sung klaitong government of India no sung tini ni oroni bisingti sanani musung obono borok the patience level ta lai tu haise sung no sung mana singino tongu borok no bisas khaino sung tinam su jora na singka je pro agreement ingmani paye Lok Sabha election pro sini home affairs minister je home minister tongnai Swarashtra Mantri India ni Bharatni Swarashtra Mantri Kumar gato Phai speech ramani tongo je tripartite agreement no tui borok no poito khlai trust khai bisas khai singtini omsuk jora tui leri na singi tongo agreement borok bai align singi kintu o je sini patience naisingmung khalok mungno borok obono chikon khaita na siktu oboni judi baireng thanga hangkai khalok mani baskangni salosung kotor step na haisi emon ki sini maharaja tam saitong we are not here to form government for becoming ministers but for our dofa haisi in case borok table delaying tongkai even will walk out from the government ni sini maharaja samatong sungna kha government ni nongkore hanya kuno lab kore government tongai haisi sung khorok ni minister khlaina ni bagia borong sung pura sara 15 lakh Tiprasa no solution renani bagisi am bagisi nge judino borok je tabuk sai tongnai sini CPIM rok asno sin dabina hamza kangkai ukulgo Tipramo thani against us hadi sungbai phai andolon khaiji phaidi nongni party no yakardi jemon maharaj dofani bagai Congress ni president tongmani sottebo bo resign rui phai dofani bagai ground phai samung khai kokti sama hai nungbo leader of opposition no baddi nung general secretary tongmani CPM ni baddi dop hanasna hamza khangka a pot no yakare tangai central government leri tong jeborok sign khemani phaidi chobaw no khordi haisi angkha challenge khai sau phaira glak tanging kai dop hani sai sakang party is important mong bagai but sini ke samtiya maharashtra ni ke samtiya sungka party ni sai sakang dop hasin bagai important am bagai sung ready tong haisi sacrifice khaina bagai Norok ni je party ni bukhago do phani bagino buskango tongo do phani bagino norok ne je joto wajak sujak manan sibisi baki salanya sibisi baki ma hai ori nai borok si riyangi tongkha ga oboni bagino bong sidus riyanga bong sidus tabuk sung sign khlaika agreement acha kaisa borok ana samani angma sawo anga borok ni bung nagla khub top leader national political party ni no top leader bana salsa phun khai sawo James Babu naidi nongni obo to totally tabuk dile khai tongo chaya abo to wrong norok je khi tong ni saw ang bono ma sengka acha process ta manani bonang sengka puila sengtam khaina nangnai je kono dabi no itihas rugi nai khai sini process tam ba dabi mana seka andolon ma khayo andolon krak khama khayo khnaisa pojonto sung andolon ma khayo andolon khaima pore next process tamo government of India sin andolon nugui maringu ma pore tamo leaders rok bai ti government of India ba asuk laima pore tamo kaisa agreement mangu agreement ma pore tamo kaisa working group ma sanama pore tamo a department no ti je berem no ti eba je bishoy no ti agreement kha a bishoy no ti naikoli chethrui naimani pore last digi implement khayo ano sadi aje sane bororok je process thana nangmani a process ni sing kuno virus hamungda khaitong puila sing andolon khayo khaikana ble one khaikya am pore government of India ringkha sing asuk borok bai asuk mani pore kaisa agreement khaikya am sing khaikya agreement khaima pore joint working group ma sanam ka sanam pore chethrui nai tabuk first step paikya second step 3rd December 2024 ong nai ano sadi process ni bo jaga sing engko tatal khaikya chalak khaikya eba kuno jaga sing bejoa khai jam khai thangmana dong kuno krei joto se mare suji kuno je kuno party dofani bagai je kuno organization dofani bagai chobak khlai success khaina kai obono process obono sarata kun process krei joto no wawoi sujuoi joto no tagai phai tong kaisa bano bul krei ga dile khaiman do bro si dile khaimani government of India nung Tipramo thano tangi nung saba
Enggak norok ni party ni bekhagono ba norok ni bisingono samung tangnai sengkrak ni bisingono belai dile khaika mai monchi monoi somusi thangpai kha this is sar liya hangkai nangkha dili phani himai andolon khainai joto pus yakar pai buskang tai bo kotor office adolo joto abo tongi phansi krisi singabo sufficient develop singya joto office ro talar phani thinango nei omai khlai norok ni bisingo bo omai kok asai tongkha ba sai tongkha nong bom hai wansu Naidi ang kakamakai norok hoito obo sini journal chairman sini takho kokra David Mora sini kok sakana engkai naidi sini o coba engkai belai ke kotor coba o coba David Mora sing saisung James Jebor ma saisung ebakai Maharaj saisung khlaima baya o coba engkai jot to 15 lakh Tiprasa ni bisingo every communities every tribes rock ek ngai kaisa platform of phai sing awas khai sanjak ne chobasi saisung kuni baingya saisung simi himma baingya saisung simi ko ma baingya sing ek thansa khai ek ta khorong bai sing kok mati sane haisi ablo nang sinai nei ang bini obno সমর্থন খায় হাবা হামজাগো আন্দোলন খাইনা নাঙো sing je kunu dabi khlaina ni bagi hingkai ekta sing mane आन्दोलन एकदम क्राक खालायना नंग हाइसि जराव लांगमा रक जमा बो सोंनुगु इतिहासक नाबो नांनाय हाइसि थैरे नाबो नांगो जराव नाबो नांनाय हाइसि तबे खाय जों कायसा प्लेटफर्मआव जतबे कायसा समर्थन खाये बिनि कायसा रणनीति एबाखाय निनि स्ट्रेटेजी ति खालायमानि बिसिंते जों साबाय कक सानाय बाहायके जों मुभमेन्ट खालायनाय तामखाय जों खालायनाय आबो जतनो जेहेतु सिनि हाबु बाग्रा ताव पार्टीनो लीड खाय दङ दफानो लीड खाय दङ सिनि सुप्रिमो Bini thani te sing salaimani bising te sing kaisa solution ti khlai movement khlai ke chau aba ang joto palmata ang wan sukmani ta manin motenga saisong omhai ampa ma baisimi ya mane pal khlai phaidi sing joton mili lai salaye ne emne bini kok ekdom kaham no ang bo समर्थन khayo bo to andolon khoroksa khaine borok no agin simi khayo tangbu khayo hawa hamjak haisi ang nijibo obo haino Enggak saro 6 mas ni poreno je Tiprasa account mane agreement ro implement khaine hine jasuk social media bo kabang ma viral ngai tongmani 6 mas do line thangka enggak abo khatam ba ke khaijak liya mane naidi aro kisa confused tam borok 6 months abo kaisa viral ng khablei 6 month ni kaisa jaga phanu krei abo sijak ma khai within time bound manner ni bisingo ga o time bound manner no particularly borok abo no 6 month ni ke ba sawo ke ba 8 month ni sawo ke ba 12 months ever one Bubagra sango within time bound manner tab or time bound manner ni bisingono joint working group khlajaka khlaijangon pai first talk already 20 September ong paikha tak second talk ni bagai borok suno ringka 3rd December 3rd December ong ma pai sing ekdom sing chabrnai borok no je nangmani sini torof theke YTF mililai TWF mililai TISF mililai Tiprasa mililai nang khangkai dofani joto organization tamo hoda tamo group joto no milai sing chabrnai maisaya tongna nangha maisaya tongnai thuya tongna nangha thuya tong nai himna nangkai sing himlaina haisi tobo thancha kai milai sing konai parliament session miya already chengsawi raja khanorok joto no saimano tabo 20 December jora chengnai o parliament session no sing jes ke pano 3 December jepro sini Maharaj meeting wa sugnai will try our best level to convince them for putting up or else to be tabled our bill in the parliament haisi asal norok ne asuk rule kaham ni simi jek jara y jara je kaham ka step to step y thangnai asuk mane movement hande soba khaide bofro tama khaini nang bofro khaina nang joto discipline ka thangmani ya golobo norok ni Tiprasa thani bukhaktei tangai mane norok ni bukhagana sai dong Tiprasa kuno democracy korei kuno ganatantra korei kuno role korei tabuk bo central committee khajagya omaike je ka gai tabo TSP ro baksa thangka baksa pothir po yasi yak rangi tongmani kok asai tongmani tam bagai norok ne bo democracy tu bujagya norok ne party o ba central committee ro tabuk bo tam bagai khajagya ang tongna asuk soba khlaini krung ngai tongai bo actually je kok samani Tipraland state party ro thangka mani angkhai nugya ke phano thangmani borongso kontripoi koyekjon leaders rok before state assembly o thangka abo osikar khai lab kore yes true abo but tabuk suk jora je sini kormi rok eba warriors rok thangmanu yakho ek
दुई हिंकांकाय डेमोक्रेसी जे करी करी हिनी सामानी जों बखाबाय सुरु जों सिमिया सारा 15 लाख तिप्रासा न सिनी खरकसानो लिडार हिनी जों पयतो खलायो बखाबाय जों बिसास खायो आबंखा सिनी हाबु बाग्रा बिनि लिडारशिप नि बिसिंतिन कमिटि तमा तंगा बसनसिन आसं नायनो नायता 2021 आबनो पाब्लिक बा जारा सय पार्टी खाने खायसंनाय दफाना किसे साइड तनै सय पार्टी खायसंनाय आबनो डेमोक्रेसी क्रि पार्टी यस आं सानन मुसुमाखाय 2021 सो वर्ल्ड नि 198 मिलियन स्टी तंनाय मेंबरशिप लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी नो जों हारिरुफोर गासिबो कमिटि करै Tiprasa Manthai. Yes. 2023 जेफोर जों स्टेट असेंबली for the first time in the history of Tripura, our regional political party crossed more than 10 seat. आफुरबो सिनि कुनु कमिटि खाजाख्रै इंगा जे चबा नांमानि जतनो सक्सेस गै दङ बेरेम लाइनो दङ जों कायसा बरकनो मानियो आबो अंका महाराज जेम्स जेबरमा जनरल सेक्रेटरी पोस्ट द तंग करे आबो व्यापारिया माने महाराज नो कमिटि महाराज नो पाइथां बनो पाइथां बनो जतो किसु सिनि बागै बिनि लीडरशिप बाय दिनै आसो कम समय जे जागाव कायसा आंदोलन खायमानि अनेक बसरनि परे फल मानु हायसि तेलंगाना हाय स्टेट जे फुरमानपुरु अलमोस्ट 50 years प्लस बरक आंदोलन खायका हायसि नों जे कोनो ता हिस्ट्री वो सोंनायनो थाङाय किन्तु सिनि महाराज मात्र 3 बसरनि माथायो माने आस्क सक्सेस एवरी टाइम हिस्ट्री क्रिएट खायतं 21 हिस्ट्री क्रिएट खायका रीजनल पॉलिटिकल पार्टी 2 मास बाय जों कायसा लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी नो हारि रोइ जों सरकार गठन खायका निनि 2021 नि साइ सकां जों रियां ब्रुरक जे प्राय 30 बसर प्लस बरक सातक जागै सरना थिङै तंमानि बरंनो तुबि हायका आम इतिहास क्रिएट खायका निनि 2023 जों 13 ता निनि एमएलए पासङै जों विधान सभानि अपोजिशन लीडर्स रंखा आम इतिहास क्रिएट खायतं तिनि कम समय प्राय 5-6 दिन हाय आसुकमानि हांगार स्ट्राइक ग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सुनो बाध्य रिंगी दिल्लीओ सुनो मानाहारका आ रिंगमानि परे ताबुक ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट साइन खायका साइन खायमाबो इतिहास क्रिएटिंग खायसि ताबुक सुदु आं सिनि लुकुरकनो कन्यानि मुसुङो जे दाबिनो ति 75 बसरो सल्यूशन निया आ दाबिनो नरक 2-3 मास बाय खामखानो उंगानो हनै नरक खावो एक्सपेक्टेशन ता किसा जों खामालग्रनाय ताङै हिंकांखाय अमो पुरा 75 बसरो जे जों सातक जागमानि 75 बसरो जे सेक जागमानि आबनोसो जों दखल खायनानि थांतं मांखातो सल्यूशन दंखा अडेक अलरेडी चलितं डिस्कशन दाबो सल्यूशन नंनानिसि खानो जों बेरावै जे जागो जों सीपीएम हायनो 35 बसर लगिरि दङ नों कांग्रेस हायनो अनेक बसर लगिरि दङ बीजेपी हायनो अनेक बसर ताबो लगिरि दङ महाराज हानि बुबाग्रा दफानि बगे खायतं जतनो सक्सेस खाय बेरेम टू बेरेम लेवल टू लेवल सक्सेस खायतं बनो नों 1-2 बसर बायजासो खा नों नासिङै मानलिया 1-2 बसर बायजासो सिनि पेशेंस लेवल हारिउइ थांका आं मने खायो कयेकजन लीडर्स रकसे पोजिशन मानियानि बागै नेतृत्व रिमानियानि बागै इम्पोर्टेंस रजागियानि बागै ओबाहाय कक सिलसाओ पब्लिक तिनि ओ सिनि थानि दङ खानो थन गायनो पयतो खलायनो दङ कायसे कुइसो आबो सानायनो आबनो जों खुनजु कान्यानि ककरै तब पब्लिक क्वेश्चन नंगलैया किसे लीडर बुबाग्रानि नेगेटिव जे तंनाय जे क्वेश्चन काय तंमानि अब आं ननो तकसा सोंसिनाय आबन परेसिनि पान्डा मथांनानै थांनाय जों नायनायखा त्रिपुरा हास्टेव जों नायनायखा एडिसि मानमानि दिनै असालबाय 40 यार हायकाखा हंका 40 यार तिप्रा मथा फायका ब्र साफिसियन डेभलप खायमेया तिप्रासा बा एडिसिनि जे एरिया रगो आम बागै जतो आबनो मेचेनै जों डेभलप खायने हनैनो तिप्रा मथा एडिसि हापाङा आसखा 40 बसर यारनि यागुलो हंका निनि नंखरक जनरल सेक्रेटारि ngै सेन्ट्रलनि बमहाय मातं अ ताबक साफिसियन दा प्रुपार दा डेभलप दङै तंखा बमहाय वानसक नरक जों जे खालायमानि तो जेबाबे आगिनि सरकारनि तुलनाय खायखे जों 5 गुना बिसे हाय खासिगैनो सामुं खालायदं आबो हयतो जों एकटा टाइमाव आबोनि बागै जों सेपारेट खाय इंटरभिउनि बिसिंते आं 1 to 1 A to Z आं लिस्ट रि फुनुगनाय एन आं साइबो मानु आबनो साना थाङै तिनि लकनाय ताबो आं साना नायमाखाय शर्टकाट किसा सानाय मात्र जों 679 crore साइ रां मानु
tabo a 679 crores ni bisingo almost 500 crores salary wona thang development ni bagi blai mukhi segrang othoso kaisa municipal rogono abon se bishi hayu ang tabo example kaisa renai education department one of the most important je kono country je kono desh je kono rajyo development na khai they have to progress in the education sector Norok achorjo nangjak nai saimane education sector 1.2 crore matro budget sini every year sanction ngu koita school tong 1633 1633 ta school tong matro a 1633 no tini 1 কোটি 20 লাখ by divide kai 7348 টাকা haise rang manu kaisa kaisa school bai development ngai chadi tini aboni bagai lukorok no je state government sungno mane basa mato eba phatoi haike je sungno behave khai tongmani abono sung clear khai borok no picture phunuknani bagai sungtini TTADC ni chief executive member je CM kaisa letter seka financial concurrence norok suno phunukdi tamono tui tinta bishoy no tui kaisa angkai salary je khlaimani salary je romani abono tui te kaisa angkai nini je development fund no tui te kaisa angkai nini pension rok je ngui tongmani a tinta no juri financial concurrence phunuk angke besak bansi development abo sung lukorok no flang phunung mang khomu krei development fund by sung salary rok rima tong haisi krei enga o krei ni bagai no sung tini tamo kha khu nangai sung saiman tong haisi am bagai sung tini andolon no khori tong phiaba sung o kisani bisingo phano bahai sung jotono development khaiman borok ni thani bahai ke sujuk subida sogriman sung onek kisu chai to goinko sung khlailai tong haisi enka o sutur 40 বছর ni pore norok edisi hapango phaikya aboni yagolo norok do party single yang state rokaisi not ma khaini bole na state do BJP enka aboni bagai sung single ni bagai alliance ngai da taise develop khaimano ne BJP o phaipika alliance like মন্ত্রী khorok ni nakha tabo kangka boma hai tabo kangka sufficient mane develop khaidaman ba boma hai one shop tirong actually je sung alliance sung mani khang clear khaino mu suma khai kono development eba sung gabang fund manani bagi amoni bagiya alliance sung mani kaisano sini hotel je Tiprasa agreement no implement ma khainai abon bagi alliance sungo enka lokorok kabang buji tonga develop khaimi ha maya alliance development sung juri ko nani kai sung BJP no joton khaimang khomu abosina amo to permanent solution ya no tini borok acha ang example renam so kaisa kuisu borok samung khai chau tini haizra mangkhai tini chau khana haizra mangkhai khana chau amo to permanent solution ya bini kaisa permanent solution bo thangai thanan bagi tongna nangnai sei torop theke no sini bom tinyo nang tini tuini problem mungu ambo kaisa development tuiri rikhe development school ni problem mungu school ni nang ri rikhanga development hospital problem mu hospital ri rikhe development a chikon development to ni permanent solution ya tini lakh borok aing na ni hayei sing microscopic minority singkha sini hawo sing niji sono vote simir layo mukhyamantri sanamaya sini hawo sung joto kisu khlai tongo gas sin oroni no phayo nini thok sin oroni no phayo resources sin oroni hayo card ro hoite joto kisu tongo kintu benefits onyo borok nai tong sung tini tamonai hani borok ni hani busani the right hani busani thani no yafarna angthu omoni bagi sa permanent solution ni bagi sung khasik lai choba khlai tong ADC zra do transparency ADC do norok ni no CM norok ni no administrator norok ni no joto kisu everything haibana a jaga ADC bar sabji diyo ba oma hai deputy PO ni je exam namane ba sakri namane tab zra do police ni bo sakri nai meko potripur nai meko ga sabji diyo ni je abo sakri namane bar kelenkari waisana kha cancel khai toise nau mane bar kok asai phayuta engga ADC sikinte o sakri kisi sano se kaham khlai transparency ekdom kelenkari kri khlaiei nai maya hangkai norok ne asu kotor ma grata Tripura ba oma hai abo salok lai to mano ba hai tabo si asu kom hai ngi tongo kisi sana nang bom hai kan nuk nai di amo to blai important kok no nang saka je kaisa job trangna ni sa asagung kong ang saimano je aspirants rok je exam ri tongnai rok je si tongnai rok exam rok borok saimano kam kanyo Tiprasa
more taphaimani pore eba phayasini sakang eba hai kono system korikho agitamo walk in interview ni bisingo tamo interview rakha nang kesak da khai nang kormo da khai party no nasigi kaisa borok no chakri rok rujago kintu aboni bagai je thajin samani transparency kre bubagra naikhe tamo ahya kaisa borok just netani nukhungni borok ungma bai netani gusti ungma bai mani tong agini jora kintu tabom tia je borok qualified je borok aboni a seat ni asol hakdar bonono sungrunai hine tini exam ni bisingte singklai tong tab exam ni process khaina thangangkai India ni one of the most secure the exam rok ni bisingo aims medical rok ni amo all Indian medical the exam ngo aborok pojonto se tini lik ngi tong BPSC tini Bihar rogo Bihar ni public ni the exam rok na ang sar kana ang sengman ka abrok do mane ha do pataba bro da su cinta kre sinar do sengmang si oi disio ang katamba as transparency kre nijera tamba gai mane omai khai hai mane Bihar hai kotor state o tini lik ngitong lik mane abo ketal ko gya kintu aboni sai bisi par best this is the first time ever over haike exam ni bisikti sung ko na nai tong je system why shibon khlaija ya ko o system no sung ta pula adapt khanya nai tong ga o adapt khamen bisingo tamo officer sok ni bisingo kisa coordination ba onek somoy ta officer do dos na neta ro do dos na jara akot ang particular kem no dusro na ni na ya dus a borong no je borong involve ngja involved the kari malang le jata na ambuya sing investigation na bono khlairi tono investigation tabo kogya ko kam ka investigation ya time now kaisa jing aim sok ni onek years now sum khlai tong ga maharaj aboni bagino nai dido kaisa step nanin skang guts now bakhani onek angko now kintu je dino sung saimang kha prashno leak angkhane maharaj ne kaisa khobor sokma bai kuno wansuya kare party bai de thang borok tamo sa kuno wansuya kare rato rat CM no call khai bondo khlairi ru exam abo maharaj ni dusya amo public ni bo dusya je khane namon khai tongo candidate ro dokumang kha second je pro next exam mani pore obhijukti khlai kya kelankari a kongkha abono maharaj tabo pending o tonoi investigation khlaiman bisingo right decision nanan bagi sing khlai tong people should allow time haisi sing right thing no khainen thang asuk 40 bosor tini ngui tong abono hotat sake ekta din baingya je system agi khlaijai ko tabo system first time adapt khai tongo sing kisa systematically time now haisi ga abo sing khlai tongo je mansak public bo suno corporate ma khlainai media suno corporate ma khainai intellectual team rok suno corporate ma khainai I think better solution bus kango sungti khlainya haisi engka ta BJP bai do Tiprasa accord ni agreement bai phano thansa kha alliance sungkha engka tabo alliance sungkha abo my common high engka tabo haino bro bai haikan tongnai na taisang soglei engka andolon kotor phasing thanai nang khorok general secretary bom haiwan song ang thasing no saka sini kaisa patience level jorati singna singi tong do tai busuk tong no sar a patience level je pro bayana sing kintu bisi din tongla sing yakari hanyai and ang ombo request khaine musungo puila sakang jodi sini dabino hamja kangke joto borok no puila Tiprasa mangnai haji BJP khaine pano nangkhai nongkhori ma hainai naidi nung nini Manipuro je pro mighty versus nini kukini bisingo fight and clash ngi tong violence sing tongo borok apro party no nasikya party yakare dofani bagai ang BJP dang Congress joton yakare pura friend for the high samu khayu ang request khainen musungo bakhabai haisi hamjak ma bai nano joli jak phan tongdi James no nasle wi pano tongdi je srainya tang srai di haisi fia dof hani bagi nang khanga joro BJP rokbo nongkhor ma hainai CPM nongkhor ma hainai Congress nongkhor ma hainai IPFT nongkhor ma hainai jobab ma sanai central government no tangai borok dile khai tong tangai borok riyangi tong agreement je sign khaiman no dakti implement khaina bagai Tipramo thangiya Tiprasa ngi sing chap marna haisi in case boro ongko yangka aboni saitebo birhottom andoron thanai sing hunger strike khaima hai nakhai sing ek mas phano chai ui thuina nakhai thuina haisi
आन्दोलन द पथुर पटखाय थैका थैफान खायनाय फियाबा नों खरकसा जेनारेल सेक्रेटारि सेन्ट्रल निङै वाइटिएफ निङै निन थानिका कोनो टाइम बाउन्ड थं बा असुक लेभेल थांका असुक मास थांका आं बहायनो पेशेन्ट एकदम डेमिसिं सिनाय बा आं ताइ सह्य खायमालैया आन्दोलन मान खरसिनाय आम हायति थं निन थानि नायदि सोंखाय युथ्स रक हंका आं बिसोरबो युथ्स निबा आं युथ्स न सानाय युथ्स रक हंखाय टोटली सों एकदम पेशेन्स खायनो नासिङै दं जों महाराजनि अर्डार नासिं दं जे दिनो महाराज अर्डार रेखासों न यस दिनैनि सिमि जों आन्दोलन मा नखसिनाय लेट्स वाक आउट फ्रम द गभर्नमेन्ट वी ऑल विल कम टुगेदर एन्ड फाइट फर आवर राइट्स महाराज ताइतु सालै आंका महाराज न आं बुजिमानि मते जों बुजिमानि मते एमन एकजन व्यक्ति ब कुनु दिनो ब साइलेन्ट खाय तंलाक चुप खाय तंलाक सुनुखा जे बरक पार्लियामेंट नि एमपी नि सीट नो या करे हायो जे बरक स्टेट नि मिनिस्टर पोस्ट नो या करे हायो माने ओंगै मांखुमो आबनो या करे हायो जे बरक स्टेट नि प्रेसिडेंट नो या करे हायो आ बरक नो जों साइमामा मते आ बरक कुनु दिनो सिरिं तंला खायसि नोंका नरकनि वाइटिएफ हंका बुबाग्रानि अर्डार नो नासिं दंसिनाय नोंका ताबो साका ताबो नंनाय जात यस खोना साका खोनानो जों नाखाय बैकपैक खायै सिनि जत किसो जों जे नांमा नाखाय चांगरि खावै जों नखरनाय हायसि जे दिनो अर्डार वा जे दिनो अर्डार बुबाग्रा ताइ साले का तिउ अंखलैया बुबाग्रा सानाय आं साइमन ना बुबाग्रानो जों बुजिमा मते एमन एकता व्यक्ति बकुनु दिन आबोनि ति टलरेट निन मते एकदम निन पर्सनल बियो नों सेंट्रल नि माने सेक्रेटारि इंया उइता निन पर्सनल नों बाहे मातों बेलाय तो जरा नाय तंका बेलाय तो दिले खाय तंका नांसखै तो तंका बा अमो गांकाय नायदि आं मा साव कायसे दाबि मानन सगां गोबां मा एमेन्डमेन्ट मा खायो पार्लियामेंट सीजन से बसर कयबा रोंबा निनि विंटर सीजन नंगो बजेट सेशन नंगो समटाइम स्पेशल सीजन कल खायजो 3 टाइम रक्सिंगो जे साइन खायमानि एकता फान पार्लियामेंट सीजन से सकपाय ता विंटर सीजन से सकपायको इंगा ओमसक बायसे जों खा दुनुक जागै अ 6 मास ओं ड्रप बायसे जों नासिङि मानिया अथस जों 35 बोसोर सिपिएम मथे का ताइबो टाइम नाना तंखौ माने ताइबो जरा राना लैंड राइट्स नो ति जों इमप्लीमेंट खायनानि के जों अनेक किसु पॉइंट 8 मा खाय काम का पॉइंट नाम नांखौ जरा नांखौ पॉलिटिकल राइट्स जों ताबो मार जों डिस्कस जों दं एवरी 2 मंथ्स वाइस डिस्कस जों दं टाइम एलाउ मा खायनाय महाराज सामा हायनो मैगी जों चानानिया बिरयानी जों मा चानाय मैगी इंगा 2 मिनिट बाय नंगौ आ मैगी इंगा तामो ओ डेभलपमेंट स्कूल नि बागै फान ओ तुइनि बागै सनाम जाना आबै मांस बाय बिरयानी नि बागै इंगा परमानेंट सॉल्यूशन इंगा जों माना सिंनाय दाम बाय बिरयानी जानाय जादे जों माना सिंनाय आ सिनि बिरयानी नो लैंड राइट्स सिनि बिरयानी नो पॉलिटिकल राइट्स बेले हमेशा इंगा खाबांनि ताकक ताइबो खक्सं तिप्रासानि जे मानथाय जे डिमांड जे सनाम जागै तंमानि आबो अलरेडी सनाम जागै तंगो ताइक्से जरा मारिनाय ब्रकनो ताइबो वाबो शुक्रबोय बिरानिको थकसाना हिंका मांस बाय ताइबो पुन बाहान बायफान का जस बायखा मटन बायफान जस बान का ताइबो को थक काम खलायसाना हिंका सेंट्रल वाइटिएफ नि जेम सार सामानि मते हिंका ताइसे जरा माना सिंलायनाय आं कोखा नाकारदि आं किसा मुइतुमान मानि नरक जत्तनो साइमानो कायसा जे कायसा हामिया खबर अबनो जे पुष्पबंत पैलेज एबा के कुंजबन पैलेज सनजागो यस आबनो ताबुक नरै आबनो कायसा 5 स्टार होटेल नामजाकनानि बागै थाङै दं आगे सिटी राजानि आबो 1917 जे नामजाकमानि महाराजा श्री श्री वीरेंद्र किशोर माणिक्यनि अंको बाय आफ्रु पुइला तामो आबो चीफ कमिशनर्स नो तनान बागे आबन परे तामो गवर्नर राजभवन ता 2018 नि परे खायतो ताबो राजभवन चेंज संखा किंतु ताबो हठात कइरे बर अबनो तुयै 5 स्टार होटेल सामनन बागे नाजाक तिप्रासानि सेंटिमेंट तिप्रासानि फीलिंग्स आ राजभवन सिनि दंगो आबो कायसा रॉयल नि कायसा पैलेज आबनो बरक सामना नाय तमन बागे जों खा दुनुगै अबनो जों विरोध खायो अपोज खायो ताइ खनानि सालो खना 27 नवेम्बर जों वाइटिएफ र जों डीएम नि थानि मेमोरेंडम जों याफानाय ताइ ओ मेमोरेंडम याफानानि सकां जों सिनि उमाकान्त जे एकाडेमी आरोनि ग्राउंड नि सिनि जों गैदरिंग हिम बत खलायै जों डीएम नि थानि मेमोरेंडम याफानाय आं कयनानि मुसुङो अबनो ओ जे अपोज खायमानो जत बर पालबाक्स का फाइ सुनो
समर्थन खायमानि बिसिङाव जों बरनो क्राक कायसे जवाब मारनो अब तिरफ्राव कायसन खायजोंनाय खाना जरातै खाना जों खालायनाय अरो मा फैबाय यस अरो खालायनाय जों प्राय रमदि 1000 प्लस बरक गेदरिं खाय जों खालायनाय जुदि सिनो खानानि फार्स्ट स्टेप बरक अंको याखाय जों नेक्स्ट अल्टिमेटम जों बरक नरनाय हायसि बेले हामबाय सार हामबाय तिनि बागे जोंनो बुसगां सला हाय सार संनि कग्रं जों खोनालायनाय नरक मकल कायसमै नाय तंदि नासिङि तंदि जरा निउज तिनि बागे जोंनो हामबाय